Yabo lento le yokuthi uyakholwa is not the easy part. Ngiyabona amanye abantu abaningi bafike umuntu mangabe inkinga seziningi kakhulu emhlabeni isolution yalokho engakunika yona ukuthi ikholwa, but ngeke ngize kuqambela amanga ngithi ukholwa iyona iphathe elula because iyona iphathe enzima. Yeah, if umuzi wakho ugcwele utshani kulona, ukucenta lolo tshani lolo akuyona easy part, but isolution yokususa ukungcola okusegcekeni. Basically part uyafanele ucente, fanele usebenze ukuze kusuke. So the solution leyo ukuthi uyakholwa is not the easy part. It's not easy ukuyeka ukwenza zonke into ozenzayo mase uyakholwa, because kufika kumina uIsrayeli encwadini kaExodus, ufika kumina uIsrayeli kwenzakala naphana uMose usenzile izinto uNkulunkulu amtshela ukuthi azenze. uIsrayeli usuphumile eGibhithe, but izwi lenkosi libaveza uIsrayeli beshinto ebuhlungu, umuntu ebuhlungu kakhulu. uIsrayeli bathi kuMose, kungokuba wakungekho mathuna eGibhithe, usikhiphile ukuba sifele ehlane na? Usenzeleni lokho wasikhipha eGibhithe na? uIsrayeli uyafika kwinile, ufika kulwandle olubovu, ufika uyalibuka. Bathi mabe belibuka, bavele bajike babheka uMose. Sebefikile bathi bayibuka lento lena bathi yini le? Bajika babheka uMose. Izwi lenkosi liyaveza ukuthi izigi zabaseGibhithe zayizwakala at that point. Bona sebeyaphenduka babheka uMose. Babuza uMose umbuzo ukuthi usikhiphelani lapha eGibhithe, ekubakhonzeni abaseGibhithe, uzosiletha la ukuthi sofela ehlane. 12. Leli alisilo izwi esalikhuluma kuwe eGibhithe sithi siyeke sikhonza abaseGibhithe na? Ngokuba bekuya kuba ngcono kithi ukuba sikhonza abaseGibhithe kunakuba sifele ehlane. Ngalento le if uyibheka uNkulunkulu sebasizile usebakhiphe islavery ekubeni igqila. Bajika bona babheka umuntu obakhiphile ekugqilazekweni. Bathi ndoda, njengoba usilethe la uthi sofela la ehlane, bathi ashongwe yini? Do you see leyo nto leyo ukuthi ngazi ukuthi inokuhlanya okuningi phakathi kuyona, ukuthi ngenza kanjani ukuthi umuntu ekhiphe ekugqilazekeni wena ujike ubheke yena umbuze such a horrible question. But I understand ukuthi the fact that usuyakholwa is not the easy part, and the fact that usuyakholwa doesn't mean ukuthi ngeke uzungene kwi-test. Yazi uIsrayeli ngekathi wongena ekugqilazekeni, if uyisigqila walimala unyawo noma wasixhugela usakwazi uqubula izinto, wenziwani? Uyabulawa. If usu-useless for iGibhithe uyisigqila fanele ubulawe. That is how slavery works. But bancamela ukuhamba beyofela kuleyo ndawo leyo, kulebo buhlungu lobo la khona isitha khona sofesi bagqilaze, masiqeda ubagqilaze sibabulale ekubeni begqilazeka. Bancamela lokho kunokuthi bangene kwi-test noNkulunkulu. Yayizinto engishoyo kungcono mangabe uyayizwa le pain oyizwayo before ungene ekukholweni, before uqala ukukholwa, ukuthi usukhathele ukuphuza utshwala, usuyikhathele lempilo le, usufuna ukukholwa manje. Mase uyahamba uyokholwa thinking that kuzoba lula. Mase usukholwa, let me tell you something, mangabe usukholwa, the first thing oyishoyo mangabe ukholwa, ukhumbula zonke lezi zinto ozenza ngaphandle. Ukhumbula zonke lezi zinto oyenza lapha ngaphandle, because iyona i-test kaNkulunkulu leyo. I-test kaNkulunkulu ukuthi are you still faithful? Because uNkulunkulu yena ukwazi ukubona wena into ongazi ukuyibona. Number 1, uNkulunkulu wakwazi ukubona uIsrayeli ukuthi bazowela kuphi, bazowela lo mfula lo. uNkulunkulu wabona ukuthi uIsrayeli can cross la kule situation abakuyona. Bona bavaliwe ukuthi now iGibhithe salibona liyeza namanzi. Kanti uNkulunkulu yena ukwazi ukubona isolution azoyifika nayo, but wasebabeka indawo yokukholwa. If uNkulunkulu wahlehlisa amanzi ahlehla kwavela umhlabathi omileyo, uNkulunkulu wakwenza lokho eli, umbuzo ukuthi iGibhithe la sifika lapho libacinga abantu baseIsrael ngababoni, la lizowenza njani iGibhithe? Lazophindela emuva.
but because uNkulunkulu wayinecebo wafanele bethi sebefikile la khona sebekhululekile khona eGibhithe, but wafanele bebe ne-slight delay because uNkulunkulu wayephezu kwelakhe icebo. uNkulunkulu uphezu kwelakhe icebo ngikholwa kwakho. uNkulunkulu wayisaphezu kwelakhe icebo wathi akube khona i-slight delay, akumiwe kancane khona abaseGibhithe befika bazofuna ukubalandela kumele beqale bebabona hayi ukuthi imanike i-solution. Sometimes you have to wait for the test kaNkulunkulu, ungaveli uweliswe. You have to wait for the test kaNkulunkulu. Wait for the test kaNkulunkulu. Noma ngabe kunjani phakathi ekholweni is not easy. It was not easy for Abraham ukuthi aphakamise ikembe ukuthi ezobulala indodana yakhe Isaac. It was not easy. But sometimes phakathi ekholweni you need to go through a test. It was not easy for uShadrach, uMeshach noAbednego ukuthi bebuka uNebukadnezar emehlweni bemtshela ukuthi uNkulunkulu thina somkholwa thina ngoba uNkulunkulu, noma ngabe kwazi ukusikhulula lesimo somkholwa, noma ngabe engafunanga ukuthi usikhulule but still somkholwa. Bamtshele kuphi emehlweni bebhekane naye bethi siyakubuka Nebukadnezar emehlweni thina ngeke size ungasifaka lo mlilo lo, uNkulunkulu will deliver us. Mawuthi uyafuna mawuthi akafuni ngeke thina sikhothamela idodana sikhothamene thina sokhonza uNkulunkulu noma ngabe sithini isimo. Bambuke. Sometimes you need a test, and it seems like ukholwa is a solution, but I guarantee you ukuthi mangabe usekholweni you have a moment of questions la khona uyibuza khona ukuthi can you still sin, can you still be tempted through izinto ezincane. You get through baningi stinge sikholwa esidlula through those things. We are not all strong, and especially masaqala ukholwa, not all of us are strong. Masaqala ukholwa sesijabulela ukholwa ukuthi we are freed from izinto zethu, but the moment ungena through i-test la khona ubona khona uNkulunkulu esekutesta khona utesta phakathi. Bancamela ukuthi behambe beyofela ezandleni zesigqila, isandla sesigqila. Bakhetha ukuthi hayi asihambe siyofela lapha esandleni sesigqila nokuthi sifele phakathi uNkulunkulu sibhekene nolwandle bomsibuka lezi Nkosi yami usilethe la ukuthi asisofa sitshela ngani ukuthi sishiye sigqilazeke sikhonze igqila abantu abasigqilazayo. Bamtshela uMose emehlweni kade basekhoneni kaNkulunkulu, and uNkulunkulu had a plan. uMose warizotha kuNkulunkulu lithi izinkosi amanzi ahlehla amanzi ahlehlela ba ukuthi bona badlule. Izinkosi lithi mangabe sebewelile ngale on that other side bebona uGibhithe ungena emanzini ubalandela ungena na lithi amanzi ahlangana kubona ahlangana bafela khona phakathi emanzini. Even today mangaze uhamba uye lapha uyafica kusakhona ini kusakhona lamalokhuzana lamathayila waya labathayila lama crates ababehamba ngawo asakhona lapha as a historical evidence ukuthi khona into eyenzeka lapha kulolwandle la. Yazi ngobani lento eyenzeka is because mangabe usekholweni you think ukuthi kulula ukuthi ukhishwe egqilazeni, kulula ukuthi ukhishwe ebutshwala, uNkulunkulu akukhiphe. It's simple ukuthi uphume lapho, and kulula ukuthi uphume lapha, but awungene kwi-test kaNkulunkulu la khona ubhekana nolwandle. Wena ukukholwa kwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu uzowenzani. Ukholwa ukuthi evidence of things unseen awukazi uyibona into. It is the things of hope for. What you hope to get out of the situation. You hope ukuthi ama-Israelites ngakaza kufice. This is ukholwa. This is the moment of ukholwa. But bayabonakala bona benza into ewuphixiphici bokujika bebuza uMose usikhiphe kanjani lapha uthi sofela kuphi la. Kanti thina njengoba sikholwa songena kwi-test. It's not that easy. Ngeke uzuvela uskip. You can't skip through this. Ngeke vele uwele nje hayi sengiwelile. Uzongena through i-test. Amen. Uzongena through i-test. That's how you learn ukuthi uNkulunkulu is not just uNkulunkulu onothando, but he is too powerful. Therefore his tests seemingly abhlungu kakhulu kunama-test ongawathola kwisitha, because isitha mangabe sikutesta sisuke sifuna ukungena esonweni. uNkulunkulu mangabe efuna ukutesta usuke sifuna ukukhula ekholweni. These are two differences. Shothi mangabe ugena amandla ekholweni, mangabe ujima kuhlungu ukujima, mangabe ungena amandla laphana ubhekana netest, uNkulunkulu wants ukuthi le test ikhiphe wena ustronger. But usathane mangabe efuna ungena esonweni ufuna isono sik overwhelm. This is why sebenzisa temptation. uNkulunkulu never uses temptation, usebenzisa situation. Into ezihlukile lezi. uNkulunkulu usebenzisa indawo kuyo
kuyona but usathane usebenzisa izinto angayibamba ezingaheha ekutheni wenza into njengokubulala umuntu njengokulala nomuntu njengokuphuza utshwala uyakutempt usathane will tempt you wena ku TV ubona iadvert lapha mase wenjani uyoma uthi uyophuza utshwala usuyithola usetavern. Why? It is because you have been tempted but uNkulunkulu mangabe ngenisa through test ukubeka lapha nabasegibhithe isibone isisasondela ubone ukuthi manje situation yazi abanye abantu they don't understand the difference between I test kaNkulunkulu noma ukwenza isono you are being tempted. Mangabe you are being tempted your emotions are being used for wena ukuthi ungene lo situation but maku test kaNkulunkulu danger uNkulunkulu will resort to putting you in danger khona zokukhipha mase yavela ukuthi uNkulunkulu would put you in a situation not in a ngakaza kutempt uNkulunkulu would put you in a situation ngoba izwi lenkosi liyaveza ukuthi into uNkulunkulu mayibonile ukuthi ngapheki kwakho uyakukhulula uyakufree from yona. So you think ukuthi ukholwa kulula ngisayokholwa nalabo abakholwayo bahlezi becula lapha esontweni so kulula ukukholwa kanti no it's the test. Kholwa is not the easy part but it is the solution. Yazi ave kubhlungu ushumayela kanjena because in these days it seems like masishumayela mele sithi uNkulunkulu unothando ngoba unalo vele uthando mele sisho zonke izinto ezinhle but sikhohlwe lezi zinto lezi kumele sizisho ngempela ukuthi uNkulunkulu kunzima ukukholwa it's not easy. Ngifuna ukisho lento namhlanje icace kunzima ukukholwa musucanga ukuthi musukuthi ulalela abafundisi abakutshela lapha abafundisi la khona abafundisi banamhlanje abakutshelayo ukuthi kukwama butterflies akukhona ama butterflies siyakholwa kunzima akukho lula it's difficult. Yazi labantu baseGibhithe ngiyababuka mina ukuthi ngenkathi sebewelile lapho lo lwandle lo leya sebeluwelile ulwandle sebe on the other side izwi lenkosi liveza ukuthi ibona abantu abamaspect ababe audience bezobuka izitha zabo zingena emanzini zibishe emanzini babebuka ngamehlabo abamehlo ayibuka izitha zabo zifa phambi kwabo khomisa amandla kaNkulunkulu. Isho ukuthi and in that point ukholwa kwakho sekuyaveza ukuthi upromoted. uNkulunkulu akafunanga ukuthi abakhulule kwisitha isitha siqhubeke wafuna abakhulule kwisitha bona bavele bebe ngaphezulu kwezitha zabo so kwakufanele beyongena lapha kulawa manzi because ngeke babedlula lapha babeyibonela nje umhlabathi omileyo ukuthi hawo akho manzi la khona isomiso yini kanti uNkulunkulu wenzile kube nje ya labantu ehlezi sihamba nabo labantu labahlezi sihamba nabo bobaba soba because ibona baba izitha zokuqala lesazitha ireason beba izitha zakho zokuqala ingoba uNkulunkulu babekile in that situation khona bezosala emanzini mase wena uyababuka kululu babona abantu abayinyoka but ave kumnandi ukubona uNkulunkulu esebenza ngabo because uNkulunkulu usebenzisa bona uNkulunkulu wabanika a slight delay cabanga in a situation la khona uyobheka ukuthi manje usuyofa ke manje usuyofa in that situation la khona usuyofa khona uNkulunkulu wabanika a slight delay but awume kancane I still need to work bama lapha ukholwa kwabo kwandlaleka phansi ukuthi hey sakutshela sathi ungasikhiphi lapha wasikhipha wena baphendukela uMose kanti uNkulunkulu wayenecebo elingaphezulu uMose waqonda kuNkulunkulu kanti uNkulunkulu yena unecebo lakhe kwasiza ukuthi babe ne slight delay uNkulunkulu la khona ezongena khona ebheke khona ubantekenteke kwabo uIsrael ubantekenteke kwabo sebekhululiwe sithe lapha sebeyabonakala bekhonza sebekhonza amanye amakhosi because inkinga noIsrael ukuthi inkinga yabo ukuthi mabe sebengena through test bashesha ukubisha so namhlanje ngizobuza wena ukuthi if wena ungena through the test are you able ukuthi ube strong yini because sebeyabonakala lapha bephakamisa lapha izithombe beyikhonza uIsrael sebekhishwe egqilazekweni mina ngiyabuza ukuthi wena yini engavela ikuqinyele masubuyele entweni owawuzenza ukholwa is a test ukholwa is a test it's not easy namhlanje ngifuna ukufika naleyo message leyo ukuthi it's not easy mabe kwakhiwa isosha akusetshenziswa ama butterflies ukuze kwakhiwa isosha setshenziswa i-training nezikhali setshenziswa amandla nokulimala makwakhiwa isosha so mangabe ucathi ukukholwa kuzoba lula then wena i-result yakho ngoba ama butterflies
kanti ukukholwa kwale generation akudingi abantu abantekenteke, kudinga abantu abastrong wazi ukuthi there is a test. But being tested, ukwi-test, it's not gonna be easy. Ngicela nje ukuzusho nje lokho namhlanje. Amen.